дар инҷо мо як масъала дорем дар бораи масофа, вақт ва суръатҳо. Як бор мисолро хонем. Аз ду шаҳрак дар як вақт ба пешвози ҳамдигар ду пиёдагард ба роҳ мебаромаданд. масофаи байни шаҳракҳо 26 километр аст. Пиёдагарди якум бо суръати 3 км/соат ва дуюмаш бо суръати 3.5 км/соат ҳаракат карданд. пас аз чанд соат онҳо вомехӯранд. яъне ин намуди саволҳоро кор кардан, масъалаҳоро. Албатта ки кашидан, дидан ёрдам мекунад барои ҳалли мисолҳо кардан. биёед як бор тасвир кунем чӣ мегӯяд. яъне тасвири ин намуди саволҳо чӣ хел мешавад. аз ҳама назтар як хат кашем, яъне ду шаҳракро ба назар гирем ва ду одам дорем. ду одам кашем, одами як ва одами дуюм. ҳардушон ба якдигар ҳаракат мекунанд. якташон бо кадом суръат 3 км/соат ва дигараш бо 3.5 км/соат ҳаракат мекунад. масофаи байни онҳо чанд гуфтем? 26 километр аст. ва савол аст ки баъд аз чанд соат ё баъд аз чанд вақт, соат, дақиқа онҳо вомехӯранд. як чӣ ба хотир бояд биёрем. аввал байни суръат, масофа ва соат чӣ алоқа аст? чӣ хеле ки мо медонем, аз физика ҳам медонем ки суръат ин ба чӣ баробар аст? масофаи тайшуда тақсими вақт. суръатро мо ҳамихе ҳисоб мекунем. ва байни инҳо мо дигаргуниҳо карда метавонем. яъне ман масофаро ҳамчун суръат зарби вақт карда метавонам. ё ин ки вақтро ҳам навишта метавонам. вақт баробари чанд мешавад? суръат бахшиш масофа тақсими суръат. ҳамин тавр навишта метавонам. воидҳо ки яхеланд километр/соат ва саволро ба соат мепурсад. акнун ин саволро чӣ хел кор мекунем? ниё кунем, дар як вақт вомехӯранд. яъне бигзор дар инҷо бошад. агар вохӯранд аз инҷо то ин нуқта мо агар масофаро чӣ гирем? X гирем. ва дигар масофа вақте ин одам тезтар мебиёяд ку чӣ мешавад? аз умумӣ X-ро тар мекунем. 26 минуси X мешавад. ин аст масофаи байни онҳо. фикр кардем ки дар ҳамин ҷо вомехӯранд. дар кадом вақт? вақте ки вайҳо мегарданд вақти якхела аст. яъне агар вақти якхела бошад чӣ кор карда метавонем? ё аз ҷиҳати масофаҳо рафта метавонем, аз ҷиҳати вақт. ду намуди роҳ аст. биёин аловида кор кунем ҳар якташро. ниё кунем, аввал ин масофаро чӣ хел тай мекунад? ҳамин масофаро мо медонем ки чӣ аст? суръат зарби вақта. бигзор X суръат зарби вақт бошад. дар инҷо мо кор карда метавонем ки то ҳамин нуқтара одами якум ба ҳамин масофаро чӣ хел тай мекунад? 3 зарби T. яъне баъди T вақт, баъди T соат ҳамин инҷа мебиёяд. ин одам баъди T соат ба ҳамин нуқта мебиёяд. яъне масофаи вай 3.5 зарби T. масофаи тай кардаи ӯ. яъне инаш X-ро баъди 3 зарби T тай мекунад. масофаи боқимонда одами дуюм 3.5 зарби T. ҷамъи ин масофаҳо ба чӣ баробар мебошад? 26. фаҳмидан ё не? бо як бор такрар мекунам. 3 зарби T акҷоем масофаи якуми тайшуда, ҳамин X масофа аз рӯи масофа суръат зарби вақт. вақте мо медонем дар як вақт T гӯем, дар як вақт 3 зарби T мегардад. 26 минуси X-ро бошад. масофа чӣ хел меёбем? 3.5 зарби T дар як вақт 26 мешавад. баъд вақте ки ин модулро кор мекунем чӣ мешавад? 6.5 T баробари
26. و اگر اینجا وقت رو اگر یافتن خواهیم چی میشه؟ 26 تقسیم 6 نیم. و اگر من مثلا 26 تقسیم 65 میشد و این برابر 4. یعنی بعد 4 ساعت وقتی هست بعد 4 ساعت اینها وو میخورن. یا اینکه اگر این نمودی فهموندن نمیدونم مشکل باشد با روی دیگر رویم، بیاییم همین x رو استفاده بریم، سرعت رو استفاده بریم. وقت که یخیل است در یک وقت هر دوش یخیل است. بیاییم وقت اول رو یابیم از این فرمول رویم. برای آدم یکم وقت چی می شود؟ 3 با x وقت یکم چی می شود؟ برای آدم یکم x تقسیم 3. برای آدم دوم برای آدم یکم برای آدم دوم چی می شود؟ وقت 26 مینوس x تقسیم 3 و نیم. نیا کنیم باید در یک وقت رو میخونم، یعنی این وقت ها برابر اکنون بینید تناسب است. تناسب رو ما چه کار میکنیم؟ ضربی درون به درون یا چه دیگه میگن x با 3 نیم 3 با 26 مینوس x وقت که ضرب میکنیم 3 و نیم x برابر است به 26 ضرب 3 این 78 مینوسی 3x می باشد. این مدل را کار میکنیم چند می شود؟ 6 و نیم x برابر است به 78 و x 78 تقسیم 6 و نیم و این برابر می شود به 12. اکنون کنیم ما مسافه را یافتیم، یعنی x در اینجا 12 می شود، مسافه طی شده که 12 می شود و این مسافه دیگر چه می شود؟ 14. 26 مینوس 12 14 می شود. یعنی ما وقت رو حساب میکنیم. برای وقت حساب یکی از کدام مدل که خواهیم به یکم خواهیم به دوم، البته که به یکم موندن خلایتر است. وقت رو اگر حساب کردن خواهیم، یعنی وقت از روی فرمول آدمی یکم x تقسیم 3 ما x رو یافتیم این به 12 برابر بود تقسیم 3 و این برابر می شود به 4 ساعت. یعنی دو نمودی فکر کردن، هم از جهت مسافه طی شده هم از جهت وقت مثال رو کار کردیم.